Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang alhamdulillah lagi di Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini insyaallah kita mau jalan dari apartemen kita ke Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau jalan kaki ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Ini sekarang pukul 23.38 waktu Madinah. Berarti ini kalau setengah 12, berarti setengah 4 waktu Indonesia bagian Barat, atau setengah 5 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Atau kalian masih ada yang bangun apa enggak mau nonton ini, kita nggak tahu itu. Madinah setengah 12 malam masih ramai. Masih ada bayi nangis. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad. Hummus. Masya Allah. Nih toko coklat, banyak coklat di sini. Dinginnya Madinah. Tapi gue udah mulai terbiasa dengan dinginnya sih. Alhamdulillah. Mumpung masih di Madinah, gue tuh sayang kalau terlewat satu hari nggak ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan kenapa gue sambil live? Karena enak jalan kalau ada temennya gitu. Kadang ada temen yang ngobrol, ya kan. Ini soalnya di sini gue jalan sendiri. Istri nggak ikut, andai gue nggak ikut. Mereka istirahat, tidur, gue jalan kaki. Makanya sambil live bisa ada temennya. Walaupun dilihat sama orang sini mungkin kayak orang gila yang ngomong sama handphone. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga yang ngelihat tuh hatinya yang mungkin lupa sama Madinah jadi terikat sama Madinah, jadi punya niat pengen berangkat ke Madinah. Ya. Niatul mu'min khairun min amalih. Ya, kata Nabi SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang yang beriman itu, seseorang yang punya iman, niatnya lebih baik daripada amalnya. Niat aja dulu, insyaallah kan, siapa tahu dengan menunjukkan Madinah seperti ini, yang lupa sama Madinah jadi ingat, terus berniat, ya Allah pengen bisa juga ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ada yang ngetik MS Official. Hai. Alhamdulillah. Kita mau ke Masjid Nabawi, ziarah Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Itikaf sebentar, insyaallah. Fikri, hai, insyaallah. Assalamualaikum. Inilah seputaran Masjid Nabawi, guys. Itu di ujung sana, di ujung jalan ini, mentok ke kiri, itu arah Masjid Nabawi. Lari. Beb, doain saya di sana. Salah masuk channel loh. Kalau di sini channelnya bukan channel Habib, di sini channel Babe Aldo. Kalau mau minta doa sama Habib, cari channel Habib. Ya, banyak kok Habib yang punya channel. Ya, kalau di sini bukan Bib, Babe. Bukan nggak mau doain, cuman kan lo husnudonnya gue kasih tahu. Salah kali lu gitu. Di sini channelnya Babe Aldo. Asli dingin. Korsel hadir, masya Allah. Korea Selatan, masya Allah. Ini di Madinah jam 23.45. Di Korea Selatan jam berapa nih? Insya Allah. Nih masih ramai. Ini ada pembangunan, nggak tahu gua pembangunan apa. Oke, kita nyebrang dulu. Masya Allah. Kenapa MS official, kenapa? Indah banget, Be. Alhamdulillah. Nah kan, kali aja dari kalian itu ada yang tiba-tiba lihat Madinah tuh. Ya Allah, Madinah. Pengen juga, ya Allah, ya Rasulullah. Nah, niat baik begitu aja, itu Allah catat. Allah catat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apalagi dibarengin sholawat kan sayyidina Muhammad, Allah kasih pahala tuh. Nah, ini udah mau masuk ke apa namanya, daerah Masjid Nabawi. Di sini masya Allah. Males aku nggak didoain, ya nggak apa-apa. Lu mau males, hak lu. Mau males, ya males, nggak apa-apa. Gua mah ngomong apa adanya. Mau suka alhamdulillah, nggak suka juga nggak apa-apa. Gua begini bukan buat diri gua juga. Gua niatnya yang penting udah nunjukin. Gua niatin live gue membuat umat Rasulullah SAW, siapa tahu lewat live ini jadi wasilah kangen Madinah. Terus punya niat baik mau ke Madinah. Begitu aja. Kalau males ya males, jangan ditonton sayang. Simpel. Males lu bukan tanggungan gue. Ini matam kita tadi makan di daerah sini nih. Ini tempat daerah makan makanan semua nih. Banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Asik ya tempatnya ya. Alhamdulillah. Ini lagi tempat tongkrongan. Ini kalau di Indonesia biasanya yang begini-begini ini bubaran pengajian ya. Beb, saya kehilangan barang, tolong diberikan nama yang nemuin ya Beb. Minta doa sama Habib. Salah channel loh, ini channel Babe.
Salah channel, yang manggil gua Habib salah channel. Cari channel Habib Gi. Ya, gua Babe sayang. Mungkin lu ngira gua Habib atau salah room lu apa salah channel lu masuk. Ya, ya maksa manggil Babib ya minta sama Habib lah. Gua Babe. Ini matam di sini. Babe doain saya supaya bisa ke sana ya Rob. Ya Rob, mudah-mudahan lu sama keluarga lu bisa kemari ziarah Nabi Muhammad SAW dan bisa umrah di Makkah Al-Mukarramah bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Terima kasih Habib Habib. Nggak ada Babe, nggak ada Habibnya, nggak usah ditambah-tambahin. Nambahin sesuatu yang nggak ada itu namanya bid'ah. Babe aja, nggak ada Habib nih depan nih. Alhamdulillah sehat terus be. Alhamdulillah sehat, sakitnya manfaat insyaallah. Nih kita nanti motong jalan ya guys, nggak lewat jalan biasanya. Iya, heran gue sama yang maksa Babib sama gue. Alhamdulillah. Nah itu sana Masjid Bilal itu. Nah perhotelan yang sana itu perhotelan pelataran Masjid Nabawi. Iya, ya udah manggil Habibnya dalam hati aja ya. Serah lu, pokoknya gue Babe. Kok maksa? Heran gue. Ini biasanya malam di sini ramai orang jualan kaki lima. Ini kayaknya habis ada petugas nih, jadinya begitu. Jam berapa be sekarang di sana? Ini mau deket jam 12 kayaknya nih. Iya, 23.50 di Indonesia bagian barat, Jakarta, Surabaya gitu ya. Itu sekarang mau jam 4 ya. Jam 4. Nah, ini toko-toko. Jadi jalan kaki ke Masjid Nabawi itu nggak capek karena ngeliat no korma no. Baru ada korma. Ini jualan buah. Where are you sir? I'm in Madinah. Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Salam from Kobar Tanjung Priok. Siap Kobar. Kirim salam sama Bang Rijal ya. Kirim salam sama Bang Rijal Kobar. Jam segitu masih rame. Di Jabar udah sepi. Ini Madinah sayang. Bayangin lu, seluruh muslim di dunia pengen nyampe sini. Ini semua datang dari berbagai penjuru dunia, pengen ziarah Nabi SAW. Saya hanya takut tidak sopan Babe. Saya temannya Gus Biki, menantu Kiai Khuzairon Temboro. Masya Allah. Bagaimana disebut sopan itu? Tidak sopan itu kalau lu manggil seseorang dengan yang dia tidak suka, itu tidak sopan namanya. Lah, gue nggak suka di Babib nggak suka, gue nggak suka. Gue bukan orang yang membangga-banggakan nasab. Enggak. Nggak ada gunanya nasab gue kalau gue nggak berakhlak. Enggak lah, be aja. Babe sudah berapa hari di sana? Di Madinah gue udah 10 hari. Di Madinahnya udah 10 hari. Di Mekah kemarin sebulan. Nah ini sebenarnya tempat mobil guys, bukan pejalan kaki. Tapi karena mau motong jalan kita ke Masjid Nabawi. Iya. Mohon maaf ya, baik, sama-sama sayang. Sama-sama. Karena kita jalan kaki ini mau motong biar dekat, kita pelan-pelan lewat pinggiran sini.
Mudah-mudahan khair, nggak ada apa-apa. Amin. Indah be, moga aja aneh bisa kesempatan ke sana. Ya Rob, amin bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Yaumiddin iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah selama di sini kita usahakan tiap hari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus alhamdulillah, pokoknya berusaha tengah malam biar bisa itikaf di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Dan ini dibuat live begini, alasan pertamanya ya mudah-mudahan berkat live ini kalian yang lupa sama Nabi SAW ngelihat live ini jadi ingat Nabi SAW. Minimal kalian ngucapin sholawat, ngomong sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus kalian punya niat dalam hati pengen berangkat ke Madinah, saling doa kita. Alhamdulillah. Dan yang terakhir alasan gue adalah jalan itu kalau ada temen yang ngobrol gak kerasa. Jarak apartemen gue ke Masjid Nabawi ini sekitar 2 kilo lebih, 2 kilo 600 meter, 2,6 lah. Nah jadi kalau ditemenin sama ngobrol gini gak kerasa. Mana udara lagi dingin. Assalamualaikum. बिलाल मस्जिद ना Naam, ada Bilal Masjid. मार्केट में जाने का मार्केट Okay, market في قدام. नीचे डाउन في قدام. This road قدام about 400 meter. Market. Gua diajak bahasa Urdu, gua kagak paham bahasa Urdu. Jadi dia nanya, Syuk Bilal. Dinginnya ya Allah. Asli dingin guys. Tapi gue udah terbiasa sama dinginnya. Alhamdulillah. Jauh juga jalannya. Alhamdulillah. Buat gue, gimana dulu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Berapa hari jalannya Rasulullah SAW? Dikejar-kejar musuh demi dakwah Islam. Masa gue jalan kaki segini aja ngeluh? Gitu. Jadi tambah semangat tuh. Nanti capeknya itu hilang begitu ngelihat Masjid Nabawi, capeknya hilang. Ziarah Rasul lebih hilang lagi udah. Andai kata di tempat ziarah Rasulullah itu bisa berlama-lama, pengen berlama-lama di situ gitu. Cuman kan aturan dari Masjid Nabawi nggak boleh tuh berlama-lama. Ini gue nyebrang jalan gede nih. Ayo bisa be, fokus. Nah, aduh, alhamdulillah. Tuh di sana udah kelihatan pelataran Masjid Nabawi loh. Alhamdulillah. Suara gue rada serak. Oh. Ini gue nggak lewat jalan biasa yang untuk orang jalan. Gue motong di sebelah bangunan sini nih, apa pembatas ini itu jalan yang biasanya manusia jalan di situ. Ini jalan mobil. Kalau jalan kaki, pejalan kaki di sebelah ini.
Belongan kerja di Saudi banyak nggak? Nggak tahu gue. Gue di Saudi ini niatnya mau umroh sama ziarah Nabi. Dah. Sallallahu alaihi wasallam. Mau dibangun hotel kayaknya sini nih. Nih orang-orang tua aja kuat jalan loh, karena cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita yang muda-muda lemah? Habis gini kita istirahat bentar, minum. Terus kalian yang masih bertahan bisa ikut ziarah nanti. Kita masuk magam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu payungnya Masjid Nabawi udah kelihatan loh. Itu payungnya Masjid Nabawi udah kelihatan. Alhamdulillah. Bentar, gua minum dulu. Gua mau minum dulu. Bentar. Saya berdoa biar saya dan keluarga bisa sampai ke Mekah dan Madinah ya Be. Insyaallah ya Rabb, bil qabulil Fatihah. Nah, kita nongkrong dulu bentar di sini, ya kan? Lanjut jalan. Itu ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ini dulunya lapangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau sholat Id di lapangan yang sekarang dibangun Masjid Ghamamah ini. Jadi Nabi sholat Id di sini nih, Masjid Ghamamah. Kalian lihat itu, ada kubah itu kan ya. Nah, dan Nabi SAW setiap berjalan melewati Masjid Ghamamah, itu beliau selalu berdiri menghadap kiblat lalu berdoa. Jadi kita ittiba' bin Nabi SAW. Kita mau ke Masjid Ghamamah, lalu kita ngadep kiblat, terus kita berdoa, oke? Bis gitu kita ziarah Nabi SAW. Tapi gue nggak bisa ngajak kalian ikut etikaf ya. Iya, etikaf masa ditemenin begini. Kalian nemenin gue jalan aja sama ziarah Nabi. Itu Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini Masjid Ghamamah itu ini. Kita lewat sini. Kita selalu kalau dari arah sini, gua selalu ke Masjid Ghamamah dulu. Berdoa di situ buat muslimin sesuai yang Nabi kerjakan waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Insyaallah kita doa sama-sama di sini. Alhamdulillah. Ini Masjid Ghamamah namanya.
kita doa dulu di sini. Nah, Nabi SAW kalau lewat Ghamamah selalu berdoa. Ini Masjid Ghamamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi dawa'i wa shifa'ina al-absari. لا أعلم ما فعل ذلك. اللهم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، واجعلنا وأهلنا أزواجنا وأحبابنا وأولادنا وجميع المسلمين من خير أمة سيدنا محمد. Bagi Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja'na. Allahumma nas'aluka alhamdulillah. قول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sekarang kita masuk Masjid Nabawi. Ini Mbah Aldo kula sami doake nggih sami-sami Mas. Nggih. Mbak Be ajak-ajak Be. Ini kan gua ajak nih. Mudah-mudahan niatin aja dulu ngelihat Masjid Nabawi. Niatin. Ben sakat sallallahu alaihi wasallam bil qabul al Fatihah. Alhamdulillah syaitan rajim. Alhamdulillah. Ya dunia kana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah kita mau masuk Masjid Nabawi. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فكرم سائلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. صل عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليكم يا أهل الباقي. السلام عليك يا حبيبة فاطمة الزهرة وعلى زوجك وابنك. السلام عليك يا حبيبة عائشة الرضا. السلام عليك يا سيدنا. السلام عليك يا سيدنا عثمان. السلام عليك يا سيدنا نعيمان. السلام عليكم يا أصحاب النبي. السلام عليكم يا أهل بيت النبي. السلام عليكم يا أزواج النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Rabb, ya Rabb. Mohon doanya adik saya bulan Januari mau persalinan semoga bayi dan ibunya sehat, selamat, panjang umur ya Rabbal alamin ya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Penitip doanya buat orang tua saya semoga diberikan sehat walafiat dan panjang umur yang bermanfaat dan makmur rezekinya, dan juga buat saya semoga dapat pekerjaan, jodoh dan makmur rezekinya, amin. Al-hadin niyya wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qubbatul Hadra. Kita mau masuk insyaallah. Sebelum i'tikaf kita mau ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah anzur ilaina ya Rasulullah anzur ilaina ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amin ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amin ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amin ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم عليكم السلام. ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي ذي الكرم. Mohon doanya supaya penjualan toko keluarga saya segera laku agar bisa berangkatkan umrah ibu saya dan perbaiki rumah ibu saya ala hadin niyah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita mau ziarah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hello, ya उसको dong. Lepasan dulu guys. At-tahiyatu wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa guys, doa. Dah. Amin bersyukur balik mara. Mulana Ramadan. Saudara-saudara Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum. Salatu wassalamualaikum. Karena sama. Rabbi bin Mustafa. Assalamualaikum. Ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya. Salatu wassalamualaikum. Ya Rasul. Sallallahu اغفر لنا والله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ومضى يا واسع السلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام. السلام عليكم. مكان سليم. اللهم اغفر لما تسلم محمد وارحم ما تسلم محمد ومجبور ما شر ما تسلم رزق ما تسلم وجل ما تسلم محمد وجل لأزواجنا وأحبابنا وأولادنا خير ما تسلم محمد يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله أدعنا ويرزقنا محبته وتوفنا على منته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله العفو الصلاة صلى على سيدنا اللهم صل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا انظر إلينا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله يا ربي بالمصطفى إلنا واغفر لنا يا واسع الكرم شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رسول الله السلام عليكم. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله sebagaimana malam ini ya Allah kau takdirkan hamba berada di dekat makam Rasulullah SAW. Jadikanlah hati hamba selalu terikat bersama Rasulullah. Jadikanlah setiap hidup hamba terikat dengan Rasulullah SAW. Matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah SAW. Dan kumpulkan hamba sebagaimana kau kumpulkan di dunia dekat dengan Rasulullah. Kumpulkan hamba di akhirat bersama Rasulullah SAW. Begitu juga kedua orang tua hamba, istri-istri hamba, teman-teman hamba, sahabat-sahabat hamba, dan umat Nabi Muhammad SAW di negara kami Indonesia dan juga di negara Filistin. Berkumpul bersama Rasulullah dengan kebahagiaan di dunia wa dunia wal akhirah ala adniyah
وعلى ما نواشر الشيخ يا الحبيب عبد الله بن إبراهيم بسمه وبأن الله خلتنا في نيته وأخلقنا في أخلاقه وعملنا في أعماله ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته توفنا على ملته ويشرنا في زمرة الكريم سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم القبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كان عملي كان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ini di depan kayaknya ada Sayyid. Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita ke Bagi, tapi sebelumnya kita minum air zam-zam dulu. Kita mau ke Bagi, lewat Bagi. Di sana itu Bagi, pemakaman Bagi. Ada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha di sana. Sekarang kita minum zam-zam dulu guys. Minum zam-zam ini boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gue mau duduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebatul Hadra. Ya Rasulullah, banyak yang nonton ini pengen kesini ya Rasulullah. Ya Allah, takdirkanlah umat Rasulullah SAW di Indonesia dan dimanapun yang rindu dengan Rasulullah, yang menonton siaran ini ataupun yang tidak menonton, untuk mendapatkan takdirmu yang baik ya Allah, agar mereka bisa berziarah ke makam kekasihmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qabul al-Fatiha min asy-syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. Kita ziarah Bagi, lewat ziarah Bagi kita, insyaallah. Setelah itu gua masuk ke dalam masjid mau i'tikaf. Nah itu baru off gue. Mudah-mudahan ya Arab siaran ini bisa membuat yang nonton hatinya makin cinta sama Rasulullah SAW, rindu bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan walaupun jaraknya jauh tapi insya Allah hatinya terikat bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin, amin, amin ya Arab. Mudah-mudahan ya Arab rakyat Indonesia koruptor, mudah-mudahan pemimpin zalim di Indonesia Allah hilangkan pemimpin zalim di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia insya Allah mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang hukumnya bukan hanya tajam kepada rakyat, pemimpin yang berani menghukum keras kepada para koruptor, bukan hanya keras kepada maling-maling kecil. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ala kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah. Barakati jami' sadatina li bi'alawi zakarin wa unza wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqabul al-Fatiha. Syaitan rajim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walina min at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala zawjiki wa ibnayki. Assalamualaikum ya Sayyidina Uthman bin Affan. Assalamualaikum ya Sayyidina. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidina Aisyah Ridha. Sayyidina Khalid.
وجميع أزواج سيدنا رسول الله. السلام عليكم يا أهل البقيع. السلام عليكم يا أهل البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم سلافنا ونحن لكم تبع. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام الله يا سداح من الرحمن يغشكم. عباد الله جئناكم وسدناكم طلبناكم. صعيننا تغيثنا بحمتكم وجدكم. وعابونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. ولا خيبتم ظنكم. سعدنا إلى أتيناكم وفزنا حين زرناكم. فبهو الشرفين إلى الرحمن مولاكم. أسأل الله أسأل الله إليكم أسأل الله أسأل رحمة تغشنا وتغشاكم. سلام الله عليكم وعين الله تراكم. وصلى الله مولانا وسلم أعطيناكم على المختار شفعنا ومجدنا وإياكم. سلام الله يا سيدنا. شكرا عباد الله جئناكم وسلم. سلام الله يا سلام. شكرا عباد الله جئناكم وسلمكم ولبكم. من يهلكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم نسألك باسمك الحي يا حي 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 يا حي. اللهم إني أستغفرك وعني تصيب عز البري فأنظر حولنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إن وقفنا في مشهد نبيك هذا ولنا حاجة ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا عمل أملناه فنسألك الله أن تقضي لنا الحاجة وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا من جميع المقاصد والعمل إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا على هذه النية كلها وعلى ما نوى سيدي شيخ أبي عبد الله بن إبراهيم. وأبيان الله يدخلنا في نياته وأخلاقنا في أخلاقه وعملنا في أعماله ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته وتوفنا على ملته ويشفعنا بزمرته في خير ما فينا عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم لحضرة آبائي وإخواني من الأعمال والصالحين. ثم لحضرة سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب وزوجته سيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنيه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما. ثم حضرة سيدنا خديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها سيدنا حفصة وجميع أزواج سيدنا رسول الله أجمعين. ثم حضرة سيدنا حمزة بن عبد المطلب عبد الله بن عباس وسيدنا معيمن وجميع أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم. ثم إلى حضرة أهل البقيع وأهل المعلى وأهل الخندق وأهل الأحد وأهل البدر وأهل الخبر وجميع شهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة سيدنا محمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام ثم إلى حضرة سيدنا الإمام علي زين العابدين وابنه سيدنا الإمام محمد الباقر سيدنا الإمام جعفر الصادق سيدنا الإمام علي العريضي. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام موسى الكاظم وآخرهم جميع أصولهم كلهم دائما أجمعين. ثم إلى حضرة سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى أولي سورة. وين ثم إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويل وابن المكرم سيدنا هشام بن الرحمن محمد السقاف جميع أولاده وصل منهم سيدنا الله وسلم. ثم إلى حضرة مرسلاتنا لبعض وسنة عسكرية محققين من العاملين والصالحين وسنة صادقين أينما كانوا من مشارق والمغارب وخصوصا منهم في حال الولاية وخصوصا منهم سيد الوالد الحبيب حسين بن أحمد السقاف. ثم حضرة سيد الوالد سالم بن عطاس. ثم حضرة سيد الوالد زيد بن عبد الرحمن. ثم حضرة سيد الوالد أبي محمد بن عبد الرحمن وأنا ولي وسلم. ثم حضرة سيد الشيخ أبي محمد بن حسين بعبد وزوجته وجميع أولاده ومن في طبقاته خصوصا منهم سيد الشيخ يا أبي علي محمد بن حسين بعبد وزوجته جميع ولده وأخوانه الجميع. ثم حضرة سيد الشيخ حسن محمد بهرون وزوجته حبيب خديجة بن محمد الحلم والأخي قاسم أحمد بهرون وجميع أصولهم كلهم أجمعين. الله يعلينا نجاة هذا معتمدهم جامع سنة من جاههم وقالنا بهم دار لما صرف فاتي والدار إلى دار الآخرة ويجعلنا من أجمعين ورزقنا محبتهم وتقوانا عملاتهم ويشعرنا بزمرتهم خير والخلافة صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rasulullah adrikna ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana wa Allah ya wasi'al karami ya akramal khalqi maliman aludhu bi siwaka 'inda ulul hadithil amimi. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira munakisin ladika waj'al hisabi ghaira munqarimi. Summa ridha an Abi Bakr wa an Umar wa an Ali wa an Uthman al-Karami wa ala alihi wa sahbihi thumma tabi'ina lahum ala tuqa wa naqa wal hilmi wal karami. Rabbana taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana ada hasilnya mubahalah teh do? Ada, alhamdulillah berkat mubahalah yang umroh bulan Agustus sampai hari ini, alhamdulillah Allah kasih hadiah gue luar biasa. Umroh udah 3 kali, bahkan yang kali ini alhamdulillah bisa sebulan lebih, alhamdulillah. Jadi ada hasilnya, ada, alhamdulillah. Ini salah satu yang gue dapat sekarang, mungkin hasil mubahalah juga, alhamdulillah. Bahkan sekarang yang berangkat bukan cuma gue, sama 2 istri gue. Alhamdulillah kan, ada hasilnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke guys, sekarang gue mau masuk pintu ini dulu. Oke lah, kita coba ya. Boleh nggak ya bawa handphone begini di dalam masjid nih? Gue mau etikaf. Nanti di dalam baru gue matiin. Pamit ya. Nih pintunya nih. Insyaallah. Nih pintu. Wah, ini enak, paling enak ikhtilaf di mari nih. Nah, itulah i'tikaf fi Masjidin Nabawi misla ma nawa Sayyidi Syekh Al-Habibullah. Allah betul ada karena dalam niat wa akhlaqana fi akhlaqi wa amalana wa amal ijalana min hajbi wa arzuqna fi syurah zumrati khair wa fina sallallahu alaihi wasallam qabul al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, ini zam-zam yang gua suka yang gini. Not cool, enggak dingin. Ya. Nyata hasilnya ya Allah ya Rabb. Nah, kita minum zam-zam dulu. Kata Nabi SAW kalau minum zam-zam itu pakai niat. Ya, namanya Nabi. Nashraba ma'u zam-zam sama wa sayyidi syekh. Nabi Abdullah bin Ibrahim. Ada niat ya akhlaqana fi akhlaqi. Jalan min asbah rizqana wa hamdah. Syuna zumrat khair wa fina fi hasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair. Gua pamit dulu ya. Mau menikmati i'tikaf di Masjid Nabawi. Nikmatnya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton ini bisa kemari. Sendalnya gua ada di situ, yang nggak tahu gua sendal lu yang mana. Oke. Belum. Gua harus tahiyatul masjid, belum duduk. Jangan lupa kita bersolawat Nabi. Moga masyarakat nanti. Amin. Oke, sampai jumpa ya. Gua mau sholat dulu, mau i'tikaf. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.